Newirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumatatu nitete na mbere bwega ningukugwata geni kiri nteto chietu cherutha mugwanja na rwere tariki 22 mweri jwa mugwanja mwaka ni jwa 2024 mbeta Maureen Kinya tukiambiriria nteto chietu nyuma ya rwari gukinyithwa mbunge ya kaunti ya Meru kiumia kithururu egie kwebereria ngavana Kawira Mwangaza gitene na Kinya biuthurano bya mwingi kwithirwa bikibangirwa kuthithika ntuku ya narua kiri ward chionthe ndene ya kaunti ya Meru na ndi biuthurano bibi no bietete na mbere kwithirwa bikithithikare na ndi gatubonie uria kugwita na mbere ntere chia maua Bila kumenyekana ulimwengu, bila kumenyekana Kenya yote manjia kwa biada ya kwenda. So karibuni sana. Ankwenda wa la kiroto tokole Bwana George kianda tuan direction. Kwa support bo mzee balete kwa ni mamu onti wote kabisa itwalio le tile ngomwa kwa ngolete na ngomotara. Kwa ngosi awono kwa nje kwa na ng'ombe ni mtu mwako wako kanianto na mantolia mengi na kama mkora mmetaa manyengwe na nenge ngaongela kuwa no mudho kabisa anza atakwenda kutengia chi tangwe twetongwe ne bado atarire ende ndia siawe ndio walitangwe wengwa atako yorangi meto ende nguwa nana kabisa Mungu atonge atako abombero atumanya atamoria dapo atako vitengwe mbya era atako vitengwe mbya lakini atumwa wakana tipo lori iko ndo kwando kianda tutambo ya na Mungu atende tutili manteto tutadre dari manusa on tukwa tudia tamanya kami nimbu bana tuko kire so ando ka kodra oro ko support kana to support we karibu na mwende to kweteke alafu yo karenjisana na nyoto na kanto andike to memorandum no me andike na Kimeru no me andike na Kiswahili kana neso memorandum kuandika memorandum yakwa kama mtaka kuipitinga la Meru au ndo andike bitumio kwenda impicho kana tumukura ya biada alafu andike lito raku na kiri nteto chietu iria ithingatirite tukabonia uria gwatinda kiri wards mwanya ndene ya kaunti ya Meru aria andiki betu banteto betete na mbere na kuthingatiria michemanio eje ya mwingi tugita na mbere na ukumenyithia nteto kuma ntere chegembe gikundi kimwe kia nthuke mbithi na rietwa Brotherhood Foundation nigichumiritie na kwithirwa kigiakira njemwe nyomba nja iria ithiritwe iri ukiene muke ukagitene gaka arananthi nthukimbthi baba bakiaria ni bethirite bakiromba ayuthi bange kwithirwa kinyabo bagichiuthurania na gutethereria bare bate guchiumba maturene ni nturene akalimi kuu wa dini Gembe East gicione kia ubunge kia Gembe Central njaku mwekuru Jennifer Mare urawe na thina ya mathwanio ni njaburu ino kia bunene na kanyumba kaani ko baimama irana mwarioke ura utharimi na gakenke endi ntuku ya narua nkoro ya kiao ni uyurite kundi kia nthuki mbithi kira kitongeretwe ni Joel Musiemi ukinya musiyu na kwambiria utethi bwa wokira Mare nyumba imbea biro turare kwena antu ba na itaji na ninge turaungana na Brotherhood base turaungana twe pamoja na turera nitubateria utethia antu ba na ninge tuya ni bio tumaru ari ukona turetete musanda yo nikenda tumbo batethia tukweta waka nyumba na at the same time nyake oro tukwenja after twe ya kumela community netu twina antu bena thina kuma ana wacia fieta skuru na antu kuri nyamesiene ina nyumba site kubwa nchokerie ikundi kia Mangala Brotherhood Foundation kira gitongeretwe ni Joel Musiemi ari chairman na nontoba platform webe ire niyo yotethia community kana njaira itio chiumba na ruari ngwitikia katwanjiri kabanjiriritie ni thithire kiao rikeneretwo ni aturi baraba kinyite na wingi ukujiro ntubu baitariria thina ira Mare na family yawe bethairo baikulukira Jennifer Mare ariana akariwo ou akwawe turi ikwenda kwa mwathani Murungu na kundi giki kia foundation kuma Mangala giki wete Musiemi njara na kenda Musiemi baba direct ikio mwanka barete ku ao eture nerere eture Mangala badu to kuibwa sana tore atori ba Mangala na to kuba to were twe kuru barabare ao na to ana to kuona ao ito were to no to bwa Jennifer bora ko thithiro manto ame badu to kuona batari akinya na kioro baria na thinene kuya waka nyumba ko na yakwe bono te jobonene muno
na kinyanja amemenyera mwanka mwisho are nkona bangi bakwenja kiorora ambere pia nsogeria antu baba mbere gucumiria ao bona iboya be batetheria musiyo to ciumba cha mama ba mbrene kutweka nyapa kucuba kaurero nyaka nyumba watwaka kura na watweka twana twangwa tutombanya beta cukuru kana no atia ende ko at least bagiona nya shelter watweka at least bomba kumama antaya bobonge bokeyira musiyo no po ayolejele bwengo ibo kona nya koreze na inyambi nya kiorote kakiboneka mama wetu wa mariba mwanko kwa mundo ko cuyuriti au wingurite munora mbibiri kweta wako ao ndamende muntori okoro tura nene akona mumutethia na inkuipo amno nto ba mwesimu wa Joel Musiemi nto bakwetha support mama mare musiyo kuma mwene okwento muthuri ba mwanko kwa yuna miaka saiti egomi na yote sensa ikundi ke kiri kyandu kembethe ethe bangi ne bakuru ciebania na mantu ya kinthiguru yaraya kubenya ngire oturo na utonye kundine yake ni kenda kinya baikuria na boma miangone community kana kiri antu babethi no ikundi ki antu babethi kirira kirambo boba iba watanire kinya na kungi kenda bombo ko tethia community na te lazima ya tuita antu babethi te lazima betha bechucia shana mantu ya tebui no ntu ikundi kira kiri arambonete kino chincha kunene kinyoya etakire bono no naba kibwithia ni ikundi kya nthaka nke reportera weru weekendi kuma Kalimiku Mbito Marion Karugi. Nayo thirikari ya kaunti ya Embu nĩĩthĩte na mũbango jwa gũtethereria arĩmi kũgunĩka na ũrĩmi bwao na njĩra mwanya mwanya na kinya gũtigĩrĩra nĩ bakwithĩrwo bakiongerera mbeca ndene ya miuko yao. Aria akiaria ngavana wa kaunti ĩngĩ nĩwe Cecily Mbarire na ugĩte kaunti ĩngĩ ĩthairwa ĩkĩrĩgĩra ũrĩmi kĩrĩ akuĩ mantu jonthe. We want to diversify the source of income for our farmers. We have seen our farmers focusing a lot on tea and coffee, and we want them to be able to have another crop that they can depend on, so that at any one time in the year, if you're not making money from your coffee or your tea, you're also making money from your avocado, you're making money from your macadamia, and probably from your honey. So we want farmers to be able to have a source of income all year round, in and out of season, so that if you're not getting coffee money, you're done. We want you to have coffee money, we want you to have milk, we have to have, avocado, you want to have macadamia. Tumebarikiwa sana mgavana wetu kwa miti, kwa mbuzi. Tumebarikiwa na ukulima yote. Kwa inanisaidia, nitakuwa nikiweka hata pesa kwa mvuko. Tumefurahia sana. Mimi leo nilikuwa nimekujia mbuzi wa maziwa, na kwa sababu hii mradi imetusaidia sana, Mheshimiwa Cecily Mbarire amejaribu kutusaidia sana hii mradi. Hii weather hapa Kagari North ni ya mbuzi wa maziwa. Kwa hivyo na nyasi ni available. Hakuna ati hapa si dry. Tutakuwa tutapanda nyasi kwa wingi na hao mbuzi watakuwa nakuwa vizuri. Tutaform society ya kufuga mbuzi wa maziwa, na hizi mbuzi zitakuwa zinatusaidia sana. Juu maziwa itakuwa inatoka hapa kwa wingi. Hii initiative tumeichukulia kwa njia ambayo ni mzuri sana, kwa sababu wakulima wamekuwa hapo kitambo wakitegemea kulima zao moja, lakini sasa tumeona mambo ya kufanya diversification. Kama huku kwetu unalima kahawa, unalima majani chai, unalima makandamia na pia unalima avocado. Na tumeona hiyo inaweza kusaidia wakulima sana. Tunashukuru sana county government kwa hii initiative, kwa sababu wakulima watapata pesa mfukoni kwa njia nyingi. Na bwakari amwe na kinya a biashara ndene ya tauni ya Nkobo ni bethirite bagichumirirya na kumenereria utongereria ndene ya kaunti ya Meru aria baugite atongereria baria bathurite gutikio bethirite bakigunika kumana na utongereria bwao nande bakiromba utongereria bubo kubunjwa ni kenda bethirwa bagichoka ndebene na kuthura atongereria baria bakabaretera witi na mbere.
Bamwe bakari na biashara bakumatauni ya Nkubu bakiaria ni baugite mikuchanio ri kuonekana ni kujiri gati kangabano wa Meru Kawira Mwangaza na MCs bambunge ya Meru. Mikuchanio iyi nitumite akari bethera bakiaga mirandi ya witi na mbere maturene bakiuga kuma bare kuthurwa na mwankene jwa 2022 gute murandi bomba kuona jwa thirikari cha matura. Gavana utengo gini kuona itete MCS beto aba mami njira tachieto Nkubu naja sio ndi pathetic unyote umbako ukurukira ciaere marinya lakini kuma 2022 tokoringa kura agukwira utikaburu nyamo kinya Nkubu njeri kirathukira cionthe mbura riurote gutina ruje Nkubu itwete mendero ja munya tonya kaburo cito kinyete athai itweta yu tweta yenge tonya ke itwaja kaburo cito itwacionire toria Kawira toria puraci bawe batwa twete Nkubu nya municipality twete mbecha toria twete mbecha mwankanje cyo acoke sibitari Kawira bati kumetere menya mantu ya cija ka uthine tuguri ni kiati kuja kwaria mantu ndawa utinda nya muntu akathiro githimi ki utinda wa eja kwa ndawa ja kujiri murimu nyokere na mirimu ngana ukaya ndawa cia asima na utaji tu asima tukoria daktari bena bau batumba gututungatira tu batere ni akari baraba ugite ukeja kwithira mikuchani ejete thira baruganda were gatuma kironda kya Meru kiora ni kubunjia kaunti je beberia tongeria barabara kubekera bange baberu akari babarite migambo eje kagite ne karamuso anda jure mbunge ya Meru jwa kuingatanga bana Mwangaza gitine pero dissolve to dure MCS ba pero bara ba tuitera ngoge to dure governor ga tuitera ngoge right decision iko dissolve government yeje Meru County bane to atongeria bange ba bega bara ba interest cia mwananchi no ndo bantu ba bonde okejotaka be interest ciao personal interest be nacho Meru County ndo dissolve to na atongeria ba bega Meru na atongeria ba ingi tutaga bakuthura tu na esimiwa bakonekana taba kina munya beja to ba ebite byangabana na MCA to na MCA baba ingi beja to bana kerite bara bakomba kuigwa kututetheria batu to na maendeleo ndene ya Nkubu na Meru atranch ndawe Meru ngabana MCA ibane kena Meru na thiri na MCA baba thurio ukabatega o muntu kiakwira ike kiawe ngabana nwe kuma impeachment yerenge na buyo chwanje akana na bande goro kinyanje kwe kwa tamwanki ko kanje kwa ukaleta ko bantura ukanya denere ukale mundo ukaga kila kitu manto akatabwega wona Kawira atendanya kuwe dictator MCA nabo ni indei utote kwa tonga para karaka mudiene bamwe bao bariuga no kotongeria bwanga bana Mwangaza bukuru wanabu na bangi baona bo bariuga kaunti ya Meru etina mutongero do werekerete mukariburu kethera kwirenge mwananchi onde goro akinyirwa ni utongeria bubwega itha ici na ndenda kuga manto jaja kuthiuruka ge kaunti iyo onde ni ndwa nontu antu bara baingi bateja gwitikiria ngabana uratu nwe ngabana ko ni ondo ayo kuona ikirwa twitetia twinami ndo ya kila saa itukagara tugirwaga pero tutina atongeria utimutongeria nyo mutomba kuga twina we mutongeria uria we pro people ore mutongeria la tomba kuga ati narungamia kioto kya mwananchi utoete governor TMCA TMP kwanza babo bathukuru te senator te ubonde kirabe na kio ifight ciao kenda bonekana bona nuri ku iguru muno kuma Nkubu gicigo mbunge kia Southiment nke reportera toto cia weru weekendi riakwa rietwa ni Mutugi Kare eta na mbere kurumira nteto chietu inchokerete na nteto nkuruki. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga
Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Wapwani mpo? Kilifi na Kwale tumewasili. Sasa unaweza burudika na Star Times DTT kila maeneo ya miji ya Kilifi na Kwale. Tumbuika na vipindi kemkem vya kusisimua katika station yetu mpya ya Rainbow TV Plus kuanzia Julai tarehe 1. Rainbow TV Plus, kina cha burudani. Wasiliana na customer care kwa nambari 0719 077 077 hivi leo. Upate taarifa zaidi pa kununua DTT Star Times decoder. Uenjoy zaidi ya channel 75 local na international. Usiwachwe nyuma. Star Times. Enjoy digital life. Ongera nko rumori rwimbaimbe. Wero FM 96.4 rumori rwa Ameru. Umamundune ejawerune. Watogeni oringi kirinteto chietu cheru thamu gwanja na ntukoyana rwakire gicunji gia kuria mwana ndagitari ni agutariria aciari thina ya gukorora kiriana. Nenda kwariria mantu jegie gukorora kiriana cough na ambuge ujo anabeto kira mono mono ugeja gwita sibitari ra nyingi ugeta withira kira gikitia na baraba ingi sibitari ni gukora na gukora na ku ambuge kwena gukora mwana kuno akore no to ba mantu jama ingi. Number 1 mwana ku no akore no to ba kwithirwa irio bigwitia kuma kiubi kaitia kaire
bietia mumerone bikambirio mu barabara akambiria gukorora. Number 2 mwana okuno akore no tubakuthoe na pneumonia. Number 3 mwana okuno akore no tubakuthoe ena kibara kia allergy. Number 4 mwana okuno akore no tubakuthoe na TB. Na number 5 mwana okuno akore no tubakwithirwa ena murimo jwitawa asthma. Na para baingi betu mwana amberia gukora bakabagurira ndawa na nkende kwira mutegeri aujo mono tujukagia gukorora we guntu simple mono ukethera muntu akiuga mwana kwarambirio gukora na ndeta kumugurira ndawa chemist. Please utije mwana kwethwa bakutha itimbiene kana asthma kana igakora gakawaida no tuba viral muntu kwina viral cough irio ibara bitenda inya kwero antibiotics ibara birio bireta wano tuba virus tubieta viral cough kwou anengenda kwera mutegerio kwaujo ana ibatia kugurira ndawa chemist muntu muntu arita chemist attack akerezo ara mwana akari amugurira ndawa area etore kathithia igeta ithe murimo bukai andirira ukeja umuike sibitari kuonekanije kate ajitwe kumbe mwana uromba kutha pneumonia ari nayo na ugo wetero mugure akanda wagati kumba na pneumonia keta kagirikia kamurimo ria mwana na ndithi nere keja gukira in full swing kumbe mwana wethere thina ne complicated na rimo to akinyamo to kalusi nyamo hano ria na ageta kwou ambuge ujo ria mwana wetu akambiria gukorora na ikwe sibitari daktari kendoma kuthikira kibara kia mwana nacho kiathithiru athikirwo na stethoscope yotogitawa stethoscope wiji ina into bibinge yoba kuthikira mono kwene into bitwa repetition wheezing na bronchitis na daktari athikira na kanyamu ka kibara iria akaigwa sauti ira mwana oku enacho na akomba kumenyana ndi kibara giku mwana oku enakio na bangi nabo bakagwa kibara kiu gitane imono kitenene imono amugure cough syrup ndenge na kuga ujo mwana wonde utikinyite miaka 2 akaewa ndawa itawa cough syrup utegerio kwa leo kona ndawa yandiki cough syrup cough expectorant please ukagurira mwana atikinyite miaka 2 nikito tutugu akagura atikinyite miaka 2 twana tuninti ni tutije gwita makorora na ndiriro mweja ndawa ile yandiki cough syrup kana expectorant iteka mutetheria gwita makora ini mwana atina ability capability gukora ita makora jana jatwira ndi na ta makora jaja jina jageta jambirie kwigara na aja kiri mauri ja mwana na jainganie breathing system ya mwana na kuma no kiume gikukia mwana ko please ndegenda kuga ujo sana ndi Meru County batu itwe number 2 kimanto ja TB ni Kenya, number 1 Nairobi County, number 2 Meru County. Kwa umuntu onde ogukora tuimujukie suspect wa TB na twana na tutu itaga TB kire antu banene. Kwa ndengenda kuga ujo nonto murimo juja TB juinge imono ndene Meru na tubaba inge bena murimo juja TB pamwe bakumenyekana bangi batikumenyekana pamwe bakunywa ndawa bangi barekanire ndawa. Kwa ndengenda kuga ujo wewe na wewe musiari wewe ithe anko mwari mami ukunywa ndawa cha TB please ugono kutha uri ugwatibo nene mono kire ana betu nonto ana bani ni baitaga TB kire antu banene ko please etho konekana murimo jwa TB nywa ndawa uri daktari akwirite nonto TB ndawa ite kuriwa sibitari TB te marogi TB imurimo muntu akunywa ndawa na akabua etho na mbirite ndawa cha TB ituruburuburu iyeru kiao twana twetu nonto twana twetu turita TB kire antu banene ikenda tumba kutha twina mugongo jwa twana cyo mwega na twana twetu tutiukwa nonto ba TB kaja kutha mwana okuna kororete nkurukie bimya biiri kinyago tiritwa no karegwa atamwanki atikugwa gucetha atikugwa kurea atikugwa kwithatha na ringi akaraithithina please eta sibitari thirikari kuthimura kithimi kia TB ni utheri kinya kiriana na antu banene thimirwa no konekana ethura kawe na murimo jwa TB chajo tuma mwana akorora. Ngatho cha mwanyi kugwatanira na bautwe kire nteto chetu cheru thamu